Hindi ka tamang bisita ngeni. Mune po aliwa. Ipapabugi! Papabugi, tita kagilas ken. Siguro naman eh, mo pa magkanda kaya. IMCA. Papabugi, ito. Eh mo pa magkanda. Atal. Aliwayang kanta yung balo na. Etaya pwedeng patigtigitang kanta kayo nga ita. Ne? Kasi po ta, alang malbeki kata, mababash ningin na yan. Kasi itang kanta ngayon, kalupan niya kanitang kenta, al, ne? Mapabugi, kumusta ka? Ay, bayang sabla po, maya pa kaorasan po kaya kayo, Sir Idol Jody Mercado. Sir Bugi. Tsaka po ka rin tagapasubaybay. Pauna ako na tala subaybay, then susubaybay kaya kay gret mo pa, bayo Opo. ko. Ay, rin po manalbiyak ang Papa Bugi. Papa Bugi Live every 7:30 na po ng Bengi kayong Kapampangan Kantahan. Hello po, shoutout ngan kaya kayo, ne? Reno, Alben ko lang naman po. O sige, umpisan ko na ana. Ilen Galang Humawas, shoutout po kang Papa Bugi, Arnel Luge. Pa-shoutout po, JR Bernardino Manlapas. I love you all, ana. I love you naman kaya ka. Watching from Dubai, Rosario Lansang ba? Talagang... Suki tala po rin. Suki nung... Naku naman. Pati po rin kayong Ireland, ang pong Italy. Ireland, Italy, Sir Canada, Aris USA. ako'y Mami K. O ini pa, Janiel Castaneda, Papa Bugi, Idol, panayan dakan mo ko. Aliwa pala ya kung panayan nyo, ipapabugi. O ne, ini pa, OG de Los Santos, o ini pa, shoutout ya pa kang Marlon Yambaw, happy birthday po kang Marlon, happy birthday kayo ka. Abe mi ipapabugi, mali mo pagkanta ng happy birthday po ta. Dakal na pa po rin kaya katamang papa-shoutout ngayon pero papabugi, isang panig kang pamitalamitan pa Yes, na. Idol. Kumusta na ka man, papabugi? Ay, hindi po, okay mo po, tataba. Sasanting ang lalaki. Balo mo, papabugi, ating kasakesabyan ne, karing mga taba. Istong end of the world na, dingin ka na ng tao, Ay, ngete na lang, ayoko. ding mga taba, papayat la pa, papabugi. Pabieta mo pa po. Papabugi, makanan ni may umpisa din kaya kang gagawa ni Bengi-Bengi. At kapilan may inumpisa. Opo, bali 2 months ko pa mo po kayo pa mag-live, pero malambat na ako pong gagawang kanta. Okay. Bali, idol tamong Papa MJ, iya mo naman ni magikayat ka na ako na mag-live mo rin. Iya sa pa susuportang manuro, no, makanano pong magpasaya po, bengi-bengi ka rin Kapampangan na kabalenta mo po. Miyaliwang sulok po ng planetang Earth. Okay. Papa MJ, kumusta ka? Ay, balo ko'y Papa MJ mo unang ngeni. Manipon na naman na saup, ne? Para ka rin kaya katamong kabalan keng Batangas, ka rin kaya kapatadang Batanggenyo ka rin. Busy lang ngeni. Papa MJ, kumusta ka? Papa MJ. Kabi kay Papa Bugi naman ngeni. Anyang may umpisa ka, may kasakit ka? Opo. Makanano itang umpisa na, tang kabud na kawaring mig-live makanyan or makanano? Ali po, bali hilig ko po talaga itang magkanta, gagawang kantang Kapampangan since 2007 pa po. Pero niya po 2016 may stop po yung pamangawa ko pong Kapampangan okay. kasi po may hakya po itang FB ko. Sagli, burin mo sabihan, composer kang kantang Kapampangan. Opo. Maluwat na. Opo, wow. Pong YouTube ang po kayong Facebook mo po. Pero ako po madidiscover, Kalupa na Nini, first time ko po yung TV. Bah. Artista na ako. Aapi na yung mag-umpisa yung kaya kang singing career. Ne, kaya ni kaya CLTV, ILB ni Papa Bugi. First time. Oh, kaya ba't may hacking kaya kang... Opo, may hakya po. Tapos, may discourage ka? opo, may lungkot ko 3 years ko pumitok ng pamaggawang kanta, pamag-compose. Kasi siyempre po, pagkasakit ako po may parakal followers. Wow. Ako naman po inisip na ita po palang, atin po palang makanta na mahaki yung Facebook na basta-basta. Kaya po, pero inaos kayo po itang may hack ka na ako. Anak lamo po, no, kagaling. Anak lang, Syrian. Anak lang po, kasabi ko lang. Eh, debo nung bin Facebook password ko. Papa MJ, may hack din kayang Facebook na datang accounts na kasabi na pa rin may hack. At sabi na, taga-Syria na pa balo. Kaya Syria, ating magugulukan ngayon yung balo ko, ne? Opo. Pero kasabi ng Papa MJ, Sabi ko po, anak lamot, lulo. ilan lang ban mo, datang Ay, mga siguro po, lalo pa nga pulong banwa rito, no po, kagaling. Nuko, ne? One thing dyan. Pero, hanggang makanta man ng milyari, may balik yung account mo, Aline. Aline po, bitasan niya po, mag-start ko po back to zero na naman. Back to zero. Opo, pero retang aliwa, atin pa rin makakilala po karetang gewa kong kanta. Kasi po dati may kagawa ko pong kantang Kapampangan, para ka rin OFW. O sige na mo, dyan mo kung metong nga sample na mabilisan, bayo tayong mag-break. Dinan mo kung karetang minuna mong kantang gewa.
At Opo. pinost king kakatamang Ay, ita po, pang OFW Kapampangan, para po ka rin indang OFW. Okay, sige. Ibiya tayo ngayon eh. O karing Manal Bene, chance na yun eh. Pakilala po kaya kayo, Papa Boogie! Tingit, tingit. Anak ke pamunglikwan mo, tanda ko pa yung sinabi mo. Anyang kaulan mo ko, dampining palad mo, umamo ka na ko, panekang king isip, bilang banweng panayan mi. At miuli na kake kami. Ika na mo'y kulang, lugod ming emotikman, kat mukhang kalungkutan, ot bakit likwan ming bansa mo. Nagtiis menyeseng aliwang tao, mangulila kami, oh mako, baluming giwa mo, ingagyo mo, iking kaluguran ni, oh mako. Shoutout kang Carol Lugi, mother ko. Pinilit kong inintindi nung bakit talakasipin mi. Puri mong siguraduan, yung kinabukasan mi, daya ang pong pagal, yung binye mong puhunan o mako. Nagtiis menyeseng aliwang tao, mangulila kami, oh mako. Baluming giwa mo, inagyo mo, iking kaluguran mi, oh mako. Alright, imdam tayo po ipapabugi nito niya pamukuyan ka rin kanta na, magbalik tamo pa, kayo mama ko, uling kaya bigkikikatawang magaling ang magkantangin. Ino pa? Papa Bugi, ko mama ko, magbalik ka pa, nano pa ta. At ng kanyang Insabida palang aldo datang iya, ingke kang pandai panalangin. At tanyang dinatang yung kakong panalangin, ing saya ku asa likod, ing pag-asang kakong ikit, karengke kang mata, at ing takot nung sakali bang bigla kang mawala. At ngening at yuna ka, kuha paliwanag kakong panamdaman. Nung nanuman agyo kong tanggapan, da kapayasahan at talipa na sakitan. Menibat kanta hanggang ngeni, ikaampoy ako. At sa wakas, apan pun kunde murin, ingka kong tunay penalangin. Pangako ko ke kana ikay paneiuna, king ko alika itanggi. Ing tadhanang apan tunku, luguda bibye mo, ing magpatibig king pamikalugod, magtiwala tang daka.
at ngening at tuna ka paliwanag ka kung panamdaman nung nanuman agyo kong tanggapan kapayasahan at dalipa na sa kita menibat kanta hanggang yeni ikaampoy ako. Alright. Kuko naman, higit siya naman rugo. Kasanting dar po rin komposisyon na pong Papa Boogie na nuwari tutumo lagyo para kartang may kakilala kaya ka. Inglit totoo po lagi yung Arnel Luge, idol. Oh. Ngayon po, live ko, bengi-bengi. Malatiya po yung boses sa daramdaman da po rin tao. Makanita. Banta po mas lalo pong kwela at... Baloyo, kareng manal bengeni, maswelo kayo dapat. Bakit? Dimdam nyo ne, ing tutunang boses, Papa Boogie, maragula karangalan kaya katamo. Muling, bengi-bengi, luwaya pala boses si Papa Boogie. Opo, malati. Papa Boogie, ot makantayin kaya kang gewang paralan. Kasi po, usual... Alawan mo yung boses mo. Opo, kasi po, nyapin po, mumunang dilit ang Papa Boogie po. Bala mo siyempre yung katawan ta na. Mataga. Papa Boogie ang ini. Bala mo, di nang kaya pundita ka twist na ilati kayo po yung boses pero although maragula katawan ng ngatso kay ngarap da. Para mas makatulaya po karing Manal Ben. Papa Boogie, ilabas ko sagli ring Ay, opo, sige po. Ding pa-shoutout kaya ka. Pa-shoutout po King Galang Klana ng Len Galang Humawas. Please shoutout watching from Apalit, Pampanga. Let's have a good time with your guest. Ipapa Boogie, Arnel Luge, anang Carlos Guevara Jelin, Talagang dakal manal beki ka, dakal manal bengi naging nanupata. Pa-shoutout kang Ma'am K Makalinot sa hang Sir Aris K. Shoutout pa Habugi Live ng Joel Peña Canlas. Cedric Tolentino, Malbea naman. Sed, next week pa yung sweldo, Sed. Mismong Papa Boogie, papa-shoutout sa kesarili ni Arnel Luge, Papa Boogie, pa-shoutout deng tao Corinza na ng Dek Garcia. Karakalda po rin pa. Pahabugi, pabati ka rin Abe Joaquin ni Lourdes Toda. Oy! Dempong Lourdes Toda, San Juan. Kempong Apalit San. Dakal pong salamat kaya kayong pamanalbe. At sana dakal la pa rin kaya kayong pasayero sa asakingin. Bakit ang manakitan ko kan? Maya po na pong Crystal, Mark Joseph David. Papa MJ, kumusta ka, Papa MJ? Abi kay Papa Boogie. Yung metong karengke kang kakaluguran. Maria Ednes Jane Belleza, please shoutout po. Karakal na rin pa, shoutout pa. Boogie, siguro po tambingin magkanta ka. Totoo na po niya, napatawaras ko sa shoutout din. Tuto! Sige, ganun. Tingka na akong pisa ni Terry Baking, Malbea King Canada. Hi, Ate Terry. Eka, Mama Koter Malbea, magalingin kaya kami bisita ngayon, biyasa ang magkantarugo. Karakal na ba, ako no, siguro abasangan din pero kaya kailangan makaparkil Papa Boogie. Aldodo, bengi-bengi, magkanta ka. Baka nano mo papipiliin ng dengke kang kanta. At baka nano mong gagawan, uling kaya papanganan mo eh. Opo, balaan po, anak ko pa mo po, akakait ko na po na komportable ko po kayong salitang Kapampangan. Anak pong kaswelo na ata-translate kayo po yung meto nga English keng Kapampangan. Masantay pong pakaramdaman para ka na ako po. Pero hilig ko po talaga. Nandin ka kwentuhan da ka na maka-break tamo. Ating ka naman komposisyon na Tagalog. Ating pong mapilan-pilan. Siguro po nung kay mga 10% mo po kay Retang Gewa akong kanta na suno po kayong 30 songs po yata may git din Gewa akong Kapampangan na pong Tagalog songs. Pangapiyabeyo po. Okay. Pero sabi mo kitang Gewa mong Tagalog kanta may git ng 4 million din kay hang... Ita pong ketang pang OFW. In-upload na po ng T-Radio. Ang gaman pong inatsuya po itang video ng ita na patuloy pa rin daragdag views po. Okay. Yan pong pila na pong banwa. Simple yan hanggang ipapa MJ balo rin yan yung kasabi kayo niya may labasan. Simple yan. Kaya kayong pamag-live. Maragula investment kaya kayo, totoo? Opo. Oras, pagal, boses, yan pong puhunan talaga kayo. Kailangan po balo mo pong biyasa ka po makipag-communicate ka rin audience mo. Kasi, halimbawa, Papa MJ, po. Papa Games Lacano. Ayaw po. Ipapabugi naman po, ng idol nepin po Papa MJ, ipapabugi naman po, alos bengi-bengi po, Ma'am Yepol Load, karang manalbe. Para tila po pag-internet mo naman na pong kay. Ba?
Anong ita po, ba't siya po karing sponsor ang malugod mo naman pong kabalenta mo at suking aliwang bansa rin ang makaya nga tangat. Mamiyela po ang load ka rin viewers. No po Okay. ka nakasawsaw po. Ating papa-shoutout din Team Corinsan. Team Corinsan. Meron kayong Corinthian Ken, ila po muna ako ng viewers din. Ano ba yung bayo? Dinan mo pang maya po. Oy, din kayong Corinthian Ken. Balik na kayo rin aliwa po kasi panila po kasi mag-shot ni minuman pong kain. Ito ko na nga nyo pahing sugal-sugal lang pong. Malabi akong papabugi. Sabi na po ka na ako niya pong kay. No po ko naman albe ka rin teleserye. Kang papabugi na lamang Ba, katutok. alin, siyempre, ay baliw, pag ako na siyempre, uling kapampangan na rin kaya katamong bisita, din kaya katamong, di takla mo kasi rin talagang kapampangan, writers, composers, neng makanyan. Tsaka bala mo kasi, kukonsider me by ne, kasi ita mo atin tamong tradisyon na bala mo pulosa. Ne, balo mo rin pulosa. Ika, ahakit mo rin yung kayang komposisyon, ang poreng komposisyon daw pareng aliwata mong kapampangan singers, artist, na makanyan ng gagawan da bala modernong pulosa, makanyan. Opo, bala moderno po. Ela po masyadong malalam retang word na gagamitan ni. Bala mo medyo mamawig na yung kumbaga ang Tagalog, pero importante po ka rin, tayo po kakalinguan ng sarili tamong ingamanon kaya tamong siswan. Opo. O tahakit yung makanta. Kasi uling mas dakala rin Tagalog o kanta, di takala rin kapampangan na kanta. Opo, bala mo medyo rin aliwa, kalingwan na rin po kasing kapampangan, nandiyan pong miras lalo ang bansa, pata kay muli lino, ano biyasa. Makanita. Di ko nga balong makanita. So, masanting talaga yung gagawan yun Opo, ating kailangan. makanya na paralan pero ating bang panahon na kami kapag-live? Nano mong milyar? Atin po, pag po, anyang minuli ko po palit. Puta mo muli ko mo po, mga 1 day mo po, 2 days mo po ita. Ami miss na kanurang viewers agad. Makanta? Opo. Oy, pamakay nga mi si... Ay po, bengi mag-live ko po. Sabi ko na, bengi Kareli, ako mag-live eh. Nga pala, alas 11 pala ni Ngabak ini, live ya po pala. Makapag-live ko po ito. Manalbi ako po. Wane, o magbalik ka pa kaya kayong programang Nano Pata, dakal kaya pisabyan papabugi kaya kayong gagawan, Aldoldo, Bengi-Bengi. At, siyempre, bakaramdaman tayo pang pasibayo, in kayang komposisyon, kaya Nano Pata, eko po, mama ko! Pampanga at ng kanyaman Punta ko na sir. And dedicate kay po ang Jelly de Guzman sir. Yung asawa kong malagu. Atin kumang pagkukulang kaya ika na saning manintindi. Pagpasensyan mo ko istong ating baging tipaten. At nung milawot ko keng lele mo, pagkatandanan mo'y dinan mo kong tiwala at agyo. Kung ibigan na ganap, buri kong abid at kalagi, katami kawani. Luguran na ka at kasanang mama ko. Buri ko andyang na nung nangyari, katami kawani. Masaya ko istong abid at kang tanin, ingkod sobra. Nuko naman, Katapang kang lugod pa minsan, at biglat ni puso ako. Masaya na kumanitasahan mo, ting lugod kong totoo. Nung miras king tampuhan, ting bili lakwas tamo mong titibe. Dinan mo kong tiwala at agyo, kung ibigan na ganap, buri kong abid at kalagi, katami kong wani. Luguran da ka at kasanang mama ko.
na nang mangyari. Katami kawani. Masaya ko istong abin at kampane. Yung lukot sobra. Woo! Naman! Yehey! Love, love, love talaga. Bala ko sa, ay nuko, nung baloyo mo kaya ng Kilob Studio, sinapak puso, minuran puso kaya ng studio mi. Ay nuko, pati king Facebook Live, bumuran mo naman puso, aliwa talaga yung lulugod. Bali yung pinaka-director ko, King Show. Makanta, director na, misis na, kaluguran pa. Di ba, ne? Higit siya, ne? Kalagunan, ne? Naliwa, di ba, ne? Baliw, maswelo tamo, uling higit tamo yung pamikalagod na po ng nahilago yung kaya katamong... Jelly de Guzman po. Jelly. De Guzman po. Okay. Ngayon ni, Ma'am Jelly, ne? Ika nang bala kang papabugi. Dakal maanang tabi kaya nung balo mo naman, aliwayang artista, aliwayang kalupa ng papabugi. Siguradong sigurado, kalmiyakras ka niyan. Ano pong karakal din pa, shoutout kay John Prince Travis. Famous na kanuha na. Anak nga John Prince Travis, famous na ka. Pa-shoutout sa king Riyadh. Kabat sa pa king Riyadh di Crystal Crystal. Super ya po makalako stress papabugi. Karakalda na rin yung basang ko. Ot mo makalako stress, ikaw, palagay mo, bakit ot makanta? Yung palagay ako po kasi ng Antimoring OFW pumalaot kin karelang pamilya. Minsan po, potang magdilidil ka, malungkot ka po, di ba, mantong kang kain. Ngayon reta po, higit depin po yung programang Papabugi. Kanya, bengi-bengi, iyan ang pinakakain na pampalako, inipang pong, kanya mumugot muna. Minsan kasi takal kayo po tatik eh. Enjoy po talaga. Ating kayo ng pisabyan na Ating mo rin po mag-call, kalupa na pong idol, Papa MJ. Okay, o ini, idol da kayo, anak mo naman Papa MJ. Kanya, kasanya da, idol Jody ka pogi na, pogi ka naman, ang pong kayabi ko, pogi yan naman. Si Joe Asuncion, shoutout kay Jed Laksina of Dubai, ingat ka dyan. Jelks de Guzman, pa-shoutout po, Kagalang Clan, and Kuya Aris and Ate Kay. Pahabugi, you can be the song. Karakal na may translate siya. Then, Yolga de los Santos, sana. O papalakpak na rin nga alaway, Charlotte Alfonso Lopez. I love you all, ng JC Manlapas Mata, Len Galang Humawas, siguro din kaya ang loyal viewer Loyal daily. na po rin, sobra. Top fan na po. Hello MJ, DG Charon, hello Baring MJ, shoutout Pahabugi, it's really good. Very good, papalakpak la. Inspiring lakano rin kaya kang kanta at magaling ka naman pala kanong tumerak, Papabugi. Lodi para ng kaya kang Aaron Magkalas, Angelita Cortez Limson, Lodi Pahabugi, awesome! O yung kanahong kabats, Archie Santos, Malbeal, Ben May Pahabugi. Parang Archie, Denver Capuno, El Magalang Carlos. Karakalda po rin kaya katamo magkaipa. Cherry Cortez Cabalya, kamag-anak kayan. Ba, natin ang maay kamag-anak kaya kay Rolel Lieno. Kalugene, kalugene. O, Cedric Tolentino, 1 thumbs up ya. Dapat 2 thumbs up ya. Yan, karakalda po, karakalda. Rosalie Kunanan. Magaling ka kanuha na. Talagang magaling po talaga yung Papabugi. Sabi natin nandin, pota ka nung bengi. Papabugi na ang gawa ng potang bengi. Mag-live ko po ulit. Mag-live ya. Kasi sabi ko po karelali ko mag-live kasi bala ko. Oh, proud ka Pampangan, Papabugi and CLTV 36. Sana ay nukon niya karakalda pa po. Oning talagang dita kami oras nung abasan ko po kami rasagang alas 4 pero tuloy tayong pamagkaita mo. Kaya kang potang makapag-perform ka, potang ayal benda ka, nanitang fulfillment mo as Kapampangan. Ay sobrang saya po kasi po ita pong abasa mo lang po retang karelang comment na minalakola po yung stress, makalako kang problema, makalako kang depress, hararang aliwa. Anak pong kanyamang kayong pakiramdam ko talaga na at least makasahop ko po pala, diyan makanyan mo po Sabi ko diyan mapagal ko, basta ababasa ko lahat ang makanita. Lalo kong nigaganahan na mag-live po kahit na minsan papayos ko, pero mag-live ko pa rin po para karela. O Taglos Sala pa po rin papashoutout kong Papabugi. O Ibili Nuevo Danganan, Idol Papabugi, Idol Jodian. O parang nila pala yun Neil Jan Manalo Dueña, shoutout to Crystal Punsalan from Mapalit, Pampanga. O pare mong Bili, pa-shoutout po ka rin family of Policarpio Danganan and Novi Danganan.
Joe Martinez Malbea, talaga kanong magaling ka kanong magkanta ng Marso Kapulong. O, ingkang King Corinthian, kano pa, grinid na kayo nandin ha, Jack Garcia. O, Karakaldawa po, Joe Martinez, ay Sir Jody, regards to the Bureau of Fire Protection ng City of San Fernando, Manalbela. Dakal po salamat ka rin kaya kayong pamanalbe. Talaga, Tin Mamangon, shout out. Tin Mamangon, Malago. O, dakal pa, Aki Nakahata, Malbea, Kano, Keng, Toyohashi, Japan. Hanggang Japan, dakal na rin Malben, eh. Share po yung Shout programa. out King Nel Gels Chicharon, King Kapas Tarlac. Dakal, papalakpak, King kaya kang making performance nga din, eh. Nakadwa niya pong kanta, pero baluyo po. Pangatlo na po pala, pangapat na kanta. Dakal kaya pa sana buring pisabyan, Papa Boogie. Sana mika oras kami. Ako naman nga kayabin na kitang kayan live, ne? Ayoko. Bakang tang dakal kaya pa buring pisabyan, Papa Boogie. Pero uling ditak naming oras ta mo. Papa Boogie, nano yung kayang bayo da ka papagkantan, panaulin, nano yung burimong message. Kareng artist pa mo, nakalupa mo, ang po pakakaretang Manalbe. Yan, para po ka rin kalupa kung mag-live mo naman, lalo na pasalamatan kaya naman sa Papa MJ Meto nga po ka rin may good joke ka na akong magkaya. Mag-live po na, idol kaya naman. Ang po kareta pong kalupa kung bisa mag-live mo naman po. Ay ako po tutok nang. Basta yun na yung mo po na maapasayayo po rin Mamiya Manalbe. kong tula. O mamiya kong saya. Po isipan tang manakita na. Ala po kang kaya yan. Kailangan po itang, una yun po itang mamiya kang saya ka rin kalupa mong kabalin. Dakal makaswelo, kaya Opo, kayo ito. mo. O, kaya ka naman, kaya ka Manalbe. Ayan, Karen Manalbe, ang Papa Boogie. Sanela po rin ang malatiya boses si Papa Boogie eh. Karen po Manalbe, ang Papa Boogie. Boogie, dakala salamat po. Bengi-bengi po, kaya ko rin, sasawa ka na ako eh. Bisa mapupuya lang. Retang ating klase bukas, mapupuya lang naman eh. Bisan magigilty ko eh. Ano yung sabi ko rin, mamanutod na lang dapat. Tapos, pasalamatan ko po pala retang susuporta ka na ako yung Madam K. Macalinong po rito, yung Aris, Carolina Lugue, po yung mother kong 20 years nang emiyakakit. Carol Lugue, Chupuan Kuwait. Kanya pumanyan ko pong may agawang kanta na masanting para ka rin OFW yung inda. Ay, kaswelo na lang. Dahil kung kanta ng Papa Boogie kasi, minsan true to life talaga itang araramdaman ko. Susulat ko po. Papahayag ko po ka rin Manalbe. True translate keng Kapampangan po ang kanta. Okay. Hopefully, daratang pang episodes akong bira tayong pasibayo Papa Boogie. Anytime po, welcome At po. Papa Boogie, dakal salamat muna man Opo. kay kang panahon ngini. Talagang maswelo kami, masaya kami. Atsune Ako Ken po. TV, Papa Ay, Boogie. artista na ako. O ngayon po, kayong taulinda kayo ng kakatamang programa, bago kami kakawani, pakarandaman tayong pasibayo, ipahabugi. Pero karing kanahong paunakan, Aiden Mar, Adeline Gray, hello, Papa Jody, Tsuken TV. O ita, o hindi pa, bayo ko pala magpaalam kaya kayo, Papa Boogie na, pakisabi ko mayap kaya ka, Alben Ling kaya katamong live ngini. Ayoko. Kasi ako nga greet Denny, shoutout ni Ay, ako apat na oras, hayari ko rin. Ne, Apat o na ito, oras. basan mo na ng pasibayo, marakal na rin ipahabugi. Ipahabugi na wayang bala kaya kayong i-shoutout na kayo po tang bengi. Bakantang kitang kayang performance. Okay. Supportan tayo po. I-like niya po yung page na ning Kapampangan Kantahan by Papa Boogie Live Okay, niya po. Kapampangan Kantahan by Pahabugi Live. O hindi pong pasibayan kaya kata mo kakaluguran, Pahabugi. Take it away. Tumatun kang mga lagu, mamasyal ka king Pampanga. Dakal na rin ding mga santing, siguradong ikaw magbitin Kapampangan. Asno kanya mang kaluguran, keng pormahan, siguradong elapay lakwan. Diyang menutang lamong nung mantun ka manyaman, inlutong Kapampangan, ausenda keng mayabang, andyang menutang kemu para karen bisita mi. Tarada, tarada, keti Pampanga, mamasyal buong pamilya.